Kgotlatshekelo e ne e tletse ka balosika le baagi. Go ne go tlhageletse balatofadiwa ba le bararo fela. Magistrata o kaetswe fa go sa itsiwe gore molatofadiwa wa boraro yo a neng a bone beili o kae. Go rebotswe lekwalo tshwaro kgatlhanong nae ebile beili go getswe morago nakwana. Balosika ba re ba na le tshepo mo molaong wa naga. Re a bona gore na le tswelelo pele ka gore a ya nna pleke one bjanong ke a utlwa ka motho mongwe o bona ditšhabatšhaba tse tsa batho tse di leng mo motlhomong kona decide-ang gore a ye kwa a ise ko e yang ko teng. So as family re a leboga le di-DNA he di buile last week and then ba di kry-ile gore no molato o tswela pele. Se re se batlang re batla fela action re bona molao o etsa ka mokgwa o tshwanetseng ka teng. Moemedi wa mokgatlho wa #NotInMyName a re dikgotlatshekelo di gagamatse mo dikgetseng tsa mothale yono gonne maloko a LGBTQI a santse a tlhaselwa le ga jaana. Tshwetso tse re gompieno ga ke itumelela yona, especially ga go buiwa ka ntlha ya beile ba neileng yona. E nnyane ga ke lebile gore moya wa motho o tswile mo nameng fela motho o tswa fela ka beile R500 se ka gore molao wa rona ga re tshware sentle. Ke nagana gore o tshwanetse go rutisa letsogo ga in terms of gore ba penalize batho kapa ba tlhole batho. Kgetsi buseditswe morago go kgwedi e tlang e tlhola malatsi a le robedi. Tirelo matshediso ya Gambatha e tla tshwarwa ka moso kwa Unibo Chapel Mahikeng fa tla fitlhwa ka la botlhano kwa Klipgat. Ke Tebogo Phakedi wa dikgang tsa SABC mo Ga-Rankuwa.